Presentación del candidato del PSOE en el concello de Mondariz Balneario. Su nombre es Miguel García y representará al partido en este municipio el próximo 22 de mayo. Como diferencias sustanciais con respecto a procesos anteriores, decir dúas. Por un lado, levamos un candidato que reside en Mondariz Balneario e levamos un candidato con moitas garantías de éxito. Por que o digo? Porque nós no último proceso electoral de Mondariz Balneario sacamos en torno a un 9,3% do resultado electoral, cando en outros procesos temos moito máis porcentaxe, e estamos plenamente convencidos que con Miguel García pues, vamos a entrar no Concello de Mondariz Balneario e vamos a entrar dunha maneira forte, que seguramente vai a contribuir a un cambio na propia filosofía de funcionamento da Corporación Municipal de Mondariz Balneario. Miguel García es una persona preocupada por Mondariz Balneario. Con una alta tasa de paro y una tasa de población que decrece, sus objetivos son claros. Mondariz Balneario, 734 habitantes, 2,4 km², un índice de paro sorprendentemente alto e un índice de persoas que viven en Mondariz e que non naceron ali tamén, e iso, vos lo aseguro, eu non contaba con atopalo, sorprendentemente alto tamén. Entón, temos dous problemas fundamentales moi importantes e bastante urxentes. O primeiro é o emprego. O emprego prácticamente non existe, excepto o hotel, e excepto pequenos traballos que dende o Concello se consiguen grazas a, sobre todo, ao Plan E. Plan E do que Mondariz Balneario beneficiouse nos 2 últimos anos dunha maneira grande. Pero o que é terrible é que temos un índice de paro, como digo, bastante máis elevado que a provincia e ademais hai un montón de xente nova que naceu en Balneario e que tuvo que marchar de Balneario. Conociendo los problemas que hay en este municipio, los planes de los socialistas se dirigen hacia 2 puntos clave. Entonces, esos quizás serían os 2 temas máis importantes, o emprego e a posibilidade da xente de comprar un piso e de facer, en definitiva, máis atractivo vivir en Mondariz Balneario os 12 meses do ano. Non solamente no verano, na primavera, que é unha época maravillosa, sino ter algún tipo de atractivo, algún tipo de motivo para estar ali. E esa podría ser unha pequena introducción do noso proxecto. El candidato socialista va más allá buscando empresas que se ubiquen en Mondariz Balneario y así atraer a más gente.